sa siturusan na keluarga PS Tonapa to kaluko makale sa siturusan na Nenek Ronald Barupo sa siturusan na Mama Liu Barupo sa siturusan na keluarga almarhum Ne Tanete Domay Seriale sa siturusan na alumni SMP Negeri Ranti Tayo angkatan 1990 Ranti Tayo sa siturusan na Papa Jandra Tunduk Domay Tunduk Bangla Parangiring sa siturusan na Papa Gelsi Ranti Tayo Okay, see you. sa siturusan na Papa Arante Tiruran sa siturusan na Papa Loren Tiruran sa siturusan na Papa Ita Tiruran Tamparan sa siturusan na Indo Bidang Raymond. Satu, dua, tiga. Oke. Mana? Tadi mana tinggal setengah? Oh, Milan. Bule ke punya ini? Bukan. Oh, bukan bule. Oh, sampai bule. Potong. Wah. Bagaimana? Dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, sudah. Beres. Masih ada rombongan mau masuk kan? Nanti tidak boleh jauh di bawah rumah sana. Masih banyak ke rombongan mau masuk. Kadiya tu salurara salubuku tumang gagikam dia santun tabe tagaraga sangke deranmo taku mombong sang tiang karan talanga si pamatua indo ilalang takarampon mo kesombai kayamina Karena diliput NASA. Kagara kamu sangke deran. Oke porra, maka orang kemana porra? Maka. Oke baik. Mantap. Mari kita Oke, bagaimana tim Berupu? Sudah makan? Mana bosnya? Oh, bosnya Berupu itu. Oke, mau pulang begitu. Oke, baik. Oke Pak, 3 kali. Oke, iya mantap, luar biasa. Oke lah Pak. Di
be bumbu bulu alak mo kada dirabak dio mak balaran nampak tanda diuyun rangka mo kada misa panda nanteng kosi duru batakan dosi nyolangan tanda usapu warak tak goringanna parang kayu-kayu solatore bongan didi sige kutin tiang kalami pak palukulukuan lagu tarik turi yang ada kumur di pawayan ini solat lagi sesat kalambak lagi patakilan di binte tahu Thomas solat kuat Oke, toleh ke. Toleh. Rep tangan di paloko. Ya.
nanay kita ng tamuan di pabintin tanak saririnna, nanay tibe do katonan tamuan di pamanda bunturing ngena. Kiku amanda mo kumuno ko siala rara si panapi mata baluso. Dio mak balaran nampak rantean tuyu di tetuk kapak di borong talo. Inamangka na pesis kesiduanan anak na tampagayang bong sunaki anakan. Inde tobo siyong ina tolong pasarongan na. Kiku alo bang luangan pisidi palempesa pia kampi. Padorandanan na polambanan lana ola meka indo na polambanan meka ambe. Inde tota de indo na, inde tota de ambe na. Diong sangka purampangan, diong sang pelambaran bolu. Nadoloan suling bulo. Porque itu api yang merembung. Oke, Be. Halo. Dilapor malah ke polisi tuh.
Yan nagno ka pulis yung tindakin Ang pondok nomor 5354 bos. Nomor itu 5354 kan. Dia pergi oke. Halo. Pakai kuman deh. Iya. Kamu. Bayu Mariri kan? Tuto Marara. Warung dulu. Oke, sama. Iya. Ayo, Ma. Mari kau mana posisi berketua, Ma. Saya betaka. Saya ada boyo. Juara bertahan ini. Bertahan ini, Oma. Oh, luar biasa. Oke, Oma. Ini ya. Itu dalam konten no. Apa tuh? Apa Ran? Itu yang Mak Badung satu itu. Oh iya deh. Buda tante cantik kompi tua Herman Datuan Buda. Iya. Kalau mau pergi mau lebih mau bikin kopi teh. Oke, nang seng iya kirang seng. Kirang lain. Maka. Nomor 25 teh. Ya dulu le, nomor pira dulu tuh ya. Jadi waktunya kita kunjungi pondok-pondok ini. Boleh kupo deh dulu tuh deh. Hah? Tadi ada lagi. Kau tak pergi kuan deh? Ah, benar lagi. Hah? Dak abang masih di om cipta orang demai. Iya. Saya pakai warna apa ini? Ada di sini depan kan dengan lu. Nih.
Kande bila kada anak ko kasi napakarapon. Kamu mau kita kari tadi pamit oke. Dari parang adik aku mau. Empit. Oke. Empit. Oi. Semua empit. Senyum. Iya. Senyum. Minum warna kandaben itu. Yang kami tahu. Kamu syuting dulu orang di pondok ini belum dikunjungi ini nak. Kasih masuk kayak begini. Oke guys, makar ke kumande. Maka. Guys. Ande Patio. Oke guys. Apa katera Oke. Rena, sudah kena meminas balik. Iya. Oh, kamu berkini teh? Dari mana? Dari Palopo. Oh, Palopo. Iya. Dari ka Pak Buli Bayo nih, Pak. Oh, Pak Buli Bayo le. Iya. Ulin na maralan. Naputo ka na. Makan boleh toko. Kayak Pangarang le. Oke, sana dulu. Segabung itu yang Mawadok. Nah, maka gua di toko yang anu Pepi. Wempit. Hei. Jauh dari sangat lah. Biar jauh kalau cipta. Ya seluruh penjuru le. Iya, kalau cipta biar bagaimana jauhnya. Ayolah cipta mau kadang-kadang. Wih, buntu. Asal ke tewe. Benar ya? Birai. Ayah. Terima ya. Dua. Oke guys. Hah? Oh, iya. Jumpa aromai tanggialuna sareane rampone tanda mali tutun kaborok laku bapak salsa katungkunan kamarintinan na alumni SMP Negeri Rantai Tahir angkatan 1990
Me tanda malik lako Mama Akman batu Ibu Mariani Sumbung. Katongkonan kamarintinan na Papa Iandra tumba aton dokobang laa pada ngiring ni tanda malik lako Papa Ranto. Katongkonan kamarintinan na Papa Gelsi tumba aram tepau bolu rampo me tanda malik lako Papa Salsa. Katongkonan kamarintinan na ne Epane tumba abun tudatu metanda mali lako Papa Al. Katongkonan kamarintinan na keluarga PS Tonapa tumba atau kaluku makale metanda mali lako Mama Aranto. Katongkonan kamarintinan na Nenek Ronald tumba domai barupu metandap mali lako Papa Asnel. Katongkonan kamarintinan na Mama Liu tumba domai barupu rampo metanda mali lako Papa Asnel. Katongkonan kamarintinan na Papa Arepa tumba domai barupuk metanda mali lako Papa Asnel. Katongkonan kamarintinan na Papa Aregan tumba domai barupuk metanda mali lako Papa Asnel. Katongkonan kamarintinan na Ambek Pandung tumba tongkonan rarung rampo naulang raramakamban na perendem bulawan ibu kutang si piadiran tutun metua rombongan na keluarga almarhum Sepa rarung butu susu rampo metanda mali belan na ulang rarakna rendem bulawan na buku tang si piadiran tutun metua rombongan na Nenek Samuel tumba domi barak-barak metanda mali lako Nenek Rey rombongan na Papa Adimas Mbak Tupatur tanete pada ngiring metanda mali lako Papa Luki. Katongkonan kamarintinan na Otto tiumbak dong metiruran rampo metanda mali lako Papa Anti. Katongkonan kamarintinan na Daniel Rappa Balialo waktu Papa Yanti palak kamaroson rampo metanda mali lako Ambe Eperi. Katongkonan kamarintinan na Nek Winki tiumbak damai tikala randan batu metanda mali lako Papa Ajoy. Katongkonan kamarintinan na Nika tiumbak damai buntu pepasan metanda mali lako Papa Depan. Katongkonan kamarintinan na batik almarhum Sariong rapte tumbang rampo naulang raramakamban tutun metua rombongan na Bapak Kevin tiumbak pada ngiring metanda malik lako Papa Usel. Katongkonan kamarintinan na Papa Tandiri Lambun tiumbak Timika Papua metanda malik lako Sampo. Katongkonan kamarintinan na Aldo tiumbak Randan Batu Toraja Utara metanda malik lako Papa Eri. Kasih turusan na kader BKKBN Kecamatan Rantetayo metanda malik lako Berta Linggi Allo baktu Mama Joy. Katongkonan kamarintinan na Ambe Eno baktu Nenek Anggi tumba Bakkudu metanda malik lako Ambe Peri. Katongkonan na Nenek Anggi tumba Bakkudu metanda malik lako Mama Cantika. Katongkonan kamarintinan na Papa Ronald tumba Lamai Makale rampo metanda malik lako Ate Linggi Allo. Katongkonan kamarintinan na Pince Linggi Allo metanda malik lako Papa Akmal. Katongkonan kamarintinan na Mama Dani tumbak Jomai Kalimantan metanda malik lako Papa Arensi. Katongkonan kamarintinan na Nenek Tesar tumbak Rantetayo metanda malik lako Papa Erik. Katongkonan kamarintinan na Papa Jopan tumbak Rantepao metanda malik lako Papa Salsa. Masih yang sabuk sangararata mabusa salempang Pak gantenan bulawanta pila dong utama Pak perangin tangga mairi pamakamban ni manisa ngararak ni manimpa imani Pak gantenan bulawang di salah satu jaran dan dipuduk tina di arak lengko di lilaki bila nanindir kan tete di palangan tongkonan kana di padau te panggung Pak ulele di kombo kantang malombak ting di gara kantang salena apa yang jadi kata mak naputel lang ni korok Oke lamba, woi. Kadang-kadang mereka kalungkuna lamba. Ayo lembak, apa namanya lembak? Anak kandung kalungkuna. Kidau te panggung Pak ulelean iyo perempuan ni siap dek kaki Dia perkateran itu lamba. lama di timang awak kulolong rek Ay, mo tena. Oh, di siya tena. Rek di timang kudu sumanga dirande oleh peraya iyo na ako pagkapulay kidako Suli lalangki di balik lembaki naden tomai kadabe ko sholat juga makayu maka lima dan lima di temi sorungan situ
Oke guys, kalau ada yang belum kawin, ada cincin di sini. Iya, cincin kawin. Iya, yang belum kawin ada cincin. Iya, lamaran ada cincin. Murah ji itu 1 juta 1 gram. Murah ji ya mas 1 juta 1 gram. Larang putih orang bilang itu miras di Mataram na baik boleh yang sama mandiri kenalo lagu tondok palenuran. Mungkin di datang paliulo na magtangpang kini-kini ang legende kada manok lagu kita. Soalnya sangat terlepas sakit lagu tondok tumatang ni angga malu. Rombongan TS. Pasila dulu kamu tahu, tak dulu kamu tulis lagi. Ya, tarik lagi pokadara alangan pos di depan Batur Kibam Batur Ramang Kumua. Makam Bampimani Salura Rasa Lubuko. Nembak ka pipin pakatemito pulandanan da diambati umporongan bas sesitu ka rapu kikua tabe ta pamaluangan pabak tentang ta pamasindong karangan pabak inawantang bilang na iya temito ruan nindo anggan na temay simbolo mamanik to di polok kolera temay to si saladan wag na po katula kapadang aburan na padang Lao si putin burana pada. Lao boleh baroko mia selek na di pusat da kasale. Dari mana kiri? Sadar apa ini? Dari Palawa Bori Palawa. Oke baik. Iya Dapat satu produk kawin sudah tapi ini kami belum. Oh, kalau kawin tidak butuh cincin deh, nikah dia butuh cincin. Malu jadi sabu. Dan itu nangkaran Pak Kamayan ulin dui pelayan. Sudah sama keluarga dari Palawa. Sangat TV. Oke, bye. Subscribe, like and subscribe. Oke, baik. Oke Pak Epi. Nah, mantap. Kami itu halo. Ah. Halo guys. Halo guys. Iya. Itu lagi kata berko sulit kamakaran ini demi bayang terapang matali mati wirama parah-parah. Di kumbi mengkamera pakin dari ini demi sorongan oleh supaya kaburan apa dengan bayi melosa melona. Tabe ta karinganan paleka tati lele lakutin ala papatu ki keluar. Nakada duka pergi lambat tu kalungkung. Masudut katong kunanta. Si pamatuai. Nakada duka lambat kalungkung. Sampai ate naman nakada duka kalungkung le. Oke baik. Mami itu kalau Mang. Oke lambak. Oh, sama ki lambak. Oke.
Oh. Pak Bulibayo rekan itu lah Mbak. Baya. Pak Bulibayo. Apa bulu pangge? Oh, Buli Pangge. Bulu pangge. Oh. Ya itu Pak Bulibayo miru. Nah, tebus dia itu KB to, sana tuh. Pak Bulibayo, di laborai kundak itu makan cakana. Wah, hehehe. Kendo, wah. Wah, di kia. Cantik ngomong ini nih. Ayo cantik tadi. Barusan. Ini hari cantik tapi di rumah. Nah, saya kan dari itu, warna lain lo cantik-cantik kilo kita pakai dewa. Iya, toh kita toh. Nah, Kan dia betul. oke, tiram-rambang pentak yang cantik-cantik mikir aku. Iya, nama semoko ya. Tolong anda yakin ya. Untuk 5 3 5 4. Oke, sini enggak. Oke. Mereka bisa dulu teh. Berkabin itu tendo. Oh, anda kita ini tombang. Tombang, Pak Tondokan. Oh, Pak Tondokan deh. Kamuladani bar sebarang Tondokan di Tombang. Oke guys. Dari tadi saya ke sini karena pembacaan rombongan. Jadi kita akan butuhkan suaranya. Suaranya untuk pengeditan nanti. Iya. Oke, sudah. Like Columbus na mirat apa? Iyo, hando lupa di rumah itu. Oh, ini tuh kalau itu tentang ko eh. Si Indo, si Narasa wala Columbus din Indo. Iya. Oh, tanda ko malom-maloman, pe malom-malom pun dile. Iya, ano. Apa istilahnya itu? Jadi kau budak-budak kan dari teh apa istilahnya? Kena kami di komo. Sabi kita nama Ji. Sama Ji. Wah, ada pertama lah kalian aku kan ada kalau kau tuh pelayan mungkin kalian kan. Di rumah kami itu pelayan kinde di temparan no. Nah. Jago le pelayan tamparan. Si kapua piringnya. Karandang Bisa dekat di Solo tambah sangal atau pelayan pira? Bisa. Bisa le. Bisa. Dia berkegadis tapi pelayan, nih sana tambah sangal lagi. Oh, mantan gadis. Oh, sorry, ku lagi pasti di nenek. Iya, ya. Oke, baik. Oke. Keturunan mo. Keturunan mo sa si Piki. Ya. Woi. Oh iya, dia mau yang gurih hitam deh. Bir hitam. Tapu mo be. Tapu mo. Oh. Usama ya tuh Pak Bulibayo Amiru. Tahu. Oh iya. Wah, manusia ya. Bumbu tuh no le gitu. Oh, bebas ya. Iya. Oh, langsung udah berkata dulu. Halo. Sudah. Iya. Ayo, kalau bandak. Nah, tadi bong. Susi teh. Oh. Oh, teh, terus teh. Nanti rene, iya. Lima 354. Cuma 5354 ya, oke.
Nah, penonton nih, Mi. Oh, Shirley. Wah, ya. Oh, kikasih dia mah. Oh, Shirley, ini mau tuh keluarga kami ya. Oh. Where Shirley? User. Ah, Ini namanya user, mas gua user. iyo. Barku pasti tirunasang itu untuk nawo. Apa anda Shirley cewek cantik? Bertu abeng. Ini apa? Oh, abeng dari Malili le. Ya. Abeng dari Malili. Oh, nomor 2 memang tak apa karena komande tadi dulu. Tak apa komande. Nomor 2 memang. Oke guys. Menerana sampai dah kasih ke tindak ini. Oh iya, dia masak nanti aja. Ini si benar anda kasih. Bagus suami-suaminya dah kasih. Tahu tempe anak ada temenya. Mana na bertu baga tu kira segi-segi bang ini mana kan ko beda kasing. Iya. Bisa grup puasa. Iya. Oh. Biar kita Shirley ya menonton komen Marco harap pemirsa lama Shirley. Ada mau nonton. Di dapur Rom, dapur apa? Dapur MBG kah? Dapur MBG? Ah, MBG sudah tutup. Mara tuh Shirley nak kuah so tinggi nata dia. Tak mana aku bini ay. Oi. Apa? Nama akunnya Om. Nama akunnya? Ya. Oh, akunnya Ompit Sangalat TV. Oh, Sangalat TV. Oh. Iya. Oke Om. Pernah kamu dengar itu? Iya. Sering Om. Sering. Pernah Mimu nonton? Pernah Om. Pernah. Sudah Mimu ikuti? Belum pasti. Ikuti dulu. Tidak ada data Om. Masa tidak ada? Nanti aku kasih kuteting ko ya. Mau kau diteting kah? Opok. Mau kau dapok? Halo. Halo. Tak berkata kata. Halo. Oke guys, ya. Boleh spill orang-orang pada ngiring bapak gengsi. Boleh spill orang pada ngiring bapak gengsi. Terima kasih. Mengerti aku. Pada ngiring. Kurang nyari kemarin semasa saja mau. Lagi betul ini aja ya teh. Ya teh sama kusan aja. Wah, dia muni lapu boleh tinden na. Jomblo berkat tinden aman ya? Jomblo. Jomblo Pak. Bahaya. Bahaya kira kira spirit kita mate. Anu iya. Panakan aku nawas. Nawas. Ya nanti na memang ko misaki. Boya man teh. Jomblo morek tu. Ah, korek. Bisa ka to? Usay mo lang ko po may lalang buwan na tuwan na busuna. Oh. Ste. Lamay masar. Seru teh. Ya tu guru natin na bukan dia. Yo na. Ya. Ya. Iya le. Beta kurang nur to kela. Iya. Hati-hati. Yan na. Udah tahu teh, hati-hati. Jaga mata dan dompet. Kayak udah tahu.
Jangan motor pabiti pak. Oke, mantap. Bapak Tirsa. Aman. Panggil kah Bapak Tirsa? Dia kisah Bapak Tirsa. Oh, ada dia. Mana siapa Bapak Tirsa? Oh, itu sudah. Oh, itu. Ya. Tirsa Tongolo. Ya. Mana ada Tirsa Tongolo tuh? Tiro nga mina masuk kamu. Lastek. Ya toma banduk karun mentek pemainnya. Toma dak Di sana deh. Oh, ya to. Oh mama na ito mama. Oh. Cari pasangan. Cari pasangan to. Hanya to raya to. Iya cari lawan. Tuh berini tindik. Onde. Dari mana mo manda pa di pokok ya. Dia siapa? Kan apa ya? Dia Sunda. Ya. Oke, oh narasya serai betul. Apa lah dia na pakakakay bangri. Sidi Mikael Pep Apilan. Andi pa. Kaya pada boko mo to na Na pakakay bangri Ipologi tindi. mo siya. Oke, Dia sama kamu di pokada na tolo na pokada. Halo, oke. Nyonya Jeffrey Tibala. Ya to di Sunda. Di siapa? Toduri deh tindik na kono ano Jeffrey. Tibala na kono Toduri tuh. Taduri. Ada. Ada campuran. Toduri. Oh, Toduri tuh. Tolong main belajen. Keluarga tolong main belajen. Ada dulu. Dia perkadi-kadian tuh. Oh dia dapur. Dia udah boleh. Saya kumpul deh. Halo. Kumpul deh. Malah naik ke kamera. Oke ya. Oke mantap. Sorry kampit. Oke ya. Oh. Halo, Zik, makan dulu, makan. Makan anu Ji. Nah, ada ke topi. Ada kopi, ada. Nah, kasih kopi pahit segelas. Iya. Oke, bolong. Mari bolong. Mari isa bolong ni ato, bolong mana ni komen ni. Oh. Nah, ini Yarinto. Ada mo manda bangri pokada pokok. Yarinto. Kaya na dito sa raya. Bolong Rinto. Natay tadi Australia le. Kaya na dito po sa raya. Siapa yang mengkomen? Dari itu Atirsa. Oh, ya. Nah, isa Rinto, bisa Rinto. Di Marwali. Marwali. Oh, Marwali Rinto. Bolong loso. Pokada pokok dia sasaran pokada pokok sa raya dari Indonesia. Oh, sudah kamu cewek-cewek. Tak apa dia foto-foto sudah. Ya. Dan tindak keburu. Ini saat tindak keburu. Oh, tindak keburu. Oke, mantap. Den nanon di daw boko panggawa. Motornya mehe lo boko. Den motornya mihe lo. Ya di foto tadi itu. Oke, John Apan. Mana motor? Sebelum tak keluar gambar kali meter Indo. Meter lo. Oh, tojo. Oh, tak parambang siya. Iya. Oh, patondokan le. Iya. Oh, pertondokan ini Indo. Oke, pataruh mi. Lalu kumpakan dia baile. Iya. Oke, ya. Oke, Kalijo itu. Ada tadi di pondok, Bos. Oke, Yuliana Tondon, mana to? Mbak Mira. Dari ketara lambalan tuh. Hindi tawa na lang. Oh, tawanan lambat tayo na rin. Napari lambat. Tanya ate na tayo. Dapat nih guys. Apa nam kanda lang ba? Ano, kalungkuna. Dahil pergi kopi lang tuh lamba. Oh, dan pa ito kopi lang ba? Marga mitor tuh lamba. Mau ini taron dong. Tombang. Tombang. Oh, Pak Kampung ini lu. Pak Kampung asli. Oh, perkampungan. Ya. Spill yang pining-pining kompit. Na pinidu kata Indo kena babada-bada le. Tuh. Kena kuas spill yang pining-pining. Asli yang bening-bening. Tadi nak babada tak ada pining. Kena babada dulu kita. Kena tawa kita babada dulu kita langsung dulu ke cewek. Berkana kuala. Mandu. Mantu kena dulu, nah sedangkan sudah tua. Sedangkan sudah tua masih cantik, apalagi yang mudanya.
Salam dari Timika. Oke, Jeffrey Tibala. Mama Amelda itu, Mama Amelda. Ada yang bersama Mama Amelda? Mama Amelda. Itu Mama Amelda. Oh, itu Mama Amelda? Iya. Wah, diam-diam Teh Amelda. Kenapa ya? Nggak apa? Jonapan. Minta dari saat Jonapan. John. Oh iya. Iya, anak gua Mama Amelda. Panakan na to. Oh, Pak Nakan bile. Hoy pa anak. Firdaus. Firdaus tangke buah. Dapur umum, teh nama alam biro kok itu dapur umum teh. Iya. Kanay kamay wow. Iya gua Oh. Oh. Senyum-senyum bro, RT Empira jangan aku. Oh. Oh, Miko halo guys. Halo guys. Iya. Halo siapa? Iya. Ada Sampai itu komen. Yang koko, berarti aku betul komen keluarga kami. Tanda ini ini perampo serai dapur umum Ridolo. Beli kabar ada lah. Iya. Sama itu aku lombus mana yang dapur umum. Diri korek kan, bikin tiro kondo Tony Jo. Iya. Masuk kono tiro to. Ini lucu cewek. Bertemu kembali. Oke, guys. Foto Mereka foto cewek. Foto Oke. Satu menjadi mana ke Pak? Telam babu lagi foto ini tadi menjadi mana? Pandang kamera Pak. Iya, oh, mantap po. Yang main lampu kena tuh makan kami deh. Yang mana lampu itu bang deh? Dalam mana lampu kena. Nasang apa namanya nggak mau tuh kurang ini itu apa? Iri itu kayak ibu-ibu. Oke Andreas. Oke baik ya. Oke lah. Kami fans berat lu. Iya. Ya Mas jadi bahala apa betul? Jaringan. Oh iya kuana. Halo guys. Dia masa dalam. Pakai tomat dong. Makan nonton. Nonton na live kilante. Lagi selnya kini Mama Gisel lan macam kamu. Dia berkawan komen. Saya mau komen le. Salam dari Maluku Kompit. Oke, rame. Salam dari Toraja. Salam Rame dari Maluku. Kan kita kan Dubai. Temper ke gadis ya aku tuh. Temper ke gadis dasar. Oplas, bekas oplas. Melaput untuk HP. Woi, aku melaput untuk HP. Banda untuk HP, nabir ke tuh HP we. Nasa HP. Nasa HP. Oh, di sana lain lambat tuh yang tuh HP. Di sana lain lambat. Oke, kalau perkeluaran berum dulu lah. Makan asam itu cewek. Kembar di kuala mana kalau berum nah ini nasa tuh ibu-ibu nakan dek kuku kami kita lamba Kan kalian do lamba. Wah, ya apa yang ku lamba. Kami kulendong pero di kalamba. Nama mi kulendong. Iyo. Mami siya mo lendo to sangal la. Mami kulendong tataparan. Mami raka. Gitire. Sini ti lendo sangal la le. Nanti kamu kan di papion na bawa sama mami gile. Sabi ko ko bito namanya orang kule. Iya. Oh. Mami bango melure le. Dan nat aku tanah marah lagi. Mama mi kulendong. Mama mi kulendong oh. Masih betul ya. Yang buku na. Nama mi taruh elan den dole, tay na bosan gile. Na bosan dugar gitu len no. Iya. Lihat apa pun. Naman na kayak itu mami. Mami kulendong. Ada Andre na mami len no si kapua. Magisi. Magisi le. Tay na bosan gitu len dole. Rasa tambah ya. Rasa tambah ya. Yang lure. Rasa. Oke baik, yo petaruh be boleh mikan dulu.
Oke, baka pergi kemana? Maka mo. Di siya kali Columbus na. Baik. Harus Columbus. Tes dulu. Oh. Gitu. Pasti. Ada Pak, ada jaringan itu. Merekam be. Merekam kamu kemana deh? Kamu. Oke, Jebli, Mama Cindy. Iris itu kok. Oke, iris itu. Iya. Yang itu Tomadandan TV. Oh, mana? Tomadandan. Oh, Madandan. Yo, Oh. yang TV. Ya boleh Madandan nanti tayo deh. Iya. Madandan raka bolong raka. Bolong apa kasih? Bolong. Oh iya deh. Bahasa raka. Oke. Ada pa ilang pasalipan ang beto posil pagila. Dapur umum di kota na lampi jari karena dapur umum. Sudah makan di tadi. Iya. Makan di atas Iya tadi? sudah Oke, dong. terima kasih Iya. banyak. Oke baik. Ya ini kalau kita masuk di sini tidak dapat jaringan. Oke. Halo guys, tak mana tamu-tamu tak ibu Marami Nah. deh. Kenapa buku bangkit nak kumande? Marami sekali. Hai. Hampir pingsan tadi. Nah. Tidak makan Tak iya toh. ini. Mana nungu? Nah warna apa ini coklat ya toh? Nah iya, mak dolor sama. Barayan nungu. Kaya aku ya nungu. Oke, Sambo itu ya. Ada Sambo. Sedikit aja. Jonapan. Sedikit aja. Selamat aku kondongan kanda. Oke, kondongan. Denpa. Oke, lembak. Apa aja aku melambak. Apa aja aku kan nih. Atena. Oke, yang tidak ombek yang barusan siapa? Oh, yang tadi ombek. Obek. Mana ke obek? Mana ke obek? Kau baju hitam masih cewek kah? Ada kau baju hitam masih cewek kah? Nak kau baju hitam masih cewek kah? Oh masih. Oh. Mana kah? Ini lagi satu. Masih. Masih dua cewek yang di sini. Masih cari pasangan. Oh masih cewek itu. Halo. Banyak cewek-cewek di sini, keren-keren juga Oh. Nah, bening-bening. Apa nama kandela, Mbak? Kalung kuna. Oke bosku. Capek. Di rumahnya paling bunga yang seragam ungu. Oh, paling bunga. Oke, pemuda kandela Mbak. Tawang pakan de bay doki. Apa kandela, Mbak? Apa? Enok. Kandela bawa. Apa Rindo? Nah. Iyo, jaga-jaga iyo na lupa. Daw bisa.
Umui kayak nama tua ambil di darah-darah edukasi ya. Le. Iya di apa? Tadi Sabang saat dia ngambang. Anak muda lah kok teh, weh. Lah si cewek boleh teh si Duaran nih. Iya. Tim cuci piring teh. Oh Suno iya. Suno. Nah, padahal dia buat itu lo pernah selama dengan Nes. Circle Ki. Ya circle. Jangan kau begitu lah Mbak. Circle kita lah Mbak. Jangan kau begitu. Makanya yang kotor bisa nih. Ya. Oke, Ranggo Karangkeng, Ranggo Karangkeng. Rahel. Oh, Rahel. Oh, ini tuh komentar tuh. Rinto. Oh. Lamba. Hai. Kenapa Lamba? Lamba ini. Oh, Rahel. Indah mau tahu. Rahel Tirsa Tolo. Tirsa. Oh, dapat Tirsa. Ani. Itu Arina. Oh, ini. Jadi aja Mas Teh, ini Mas Teh. Batunya siapa? Halo. Itu Pak Gotti adiknya. Ini tantenya Tirsa. Oke, tim cuci piring. Oke. Saya dia. Tim cuci piring. Sampai. Ani nak panggil kok. Sampai oh. Hai besti. Halo perlambak-lambaan. Makanya sebuah tapi kami nggak kebagian. Oke, Rahel Gayang. Cepat tuh tanya. Rahel Gayang. Komentar bang dikasih. Iya, Rahel Gayang. Cantik nah pasti kan? Cantik toh. Cantik nah deh. Iya, cantik. Cantik kalau Mbak. Hai. Mana Rinto? Oke, cantik-cantik. Oke, iya, salam balik Goldi. Salam buat Goldi. Halo semua Tirsa. Iya. Halo lambak-lambak. Iya. Teman-teman kakak. Bye. Hai lambak. Halo lambak. Ya gimana? Met. Hai lambak. Betapa bawa pong silpayo Ibu-ibu kalau ngomong kok Ibu-ibu kalau ngomong teh mai. Kurang ki Tata Bardin. Ada Tata Bardin. Tata Bardin. Weh, kenapa? Barang itu sebuah, tambah-tambah ke fosil pada mainnya. Oh. Biar kami satu sebuah aku tos ya. Weh, biar kami satu sebuah, aku tos ya. Weh, biar kami satu tos ya, biar kami satu dulu tuh ya. Kasih ompit dulu, gula mana ya. Sini bang, inding. Oke, Mama Pika. Inding ya. Bersih dia. Parah itu. Tosituru umatan awai, tongkolak batak pura-pura. Situru tampo marua katondoko di peparenge. Kata jumpa alok mai di pariti pinabina ngalande tondok kabutuan na Alexander Pitunda kota kadang kapeng kalayaan albola kasihan lawan. Jumpa alok mai kabutuan ulah tondok kabar realuan. Kana duluan yang udah kena turu iya pengalaman na tompolan banan tanggulin bangla. Tondoko di berang mani di tandung mani basekanana baseanina tondoko di Bekapuwangi. Kota jumpa lamai panang di kalambunan kula tondoko bakadika tondoko dia tulen bangi tondoko di papamawa nanay benda nene etang karawan. Kumpulan panan kura mengapa amasi kadang duri masih rintik dan kai nalumbah lumpai bonglo natiat tim dikatin mengana saktik ibu au. Cari mau lantai kadua atau tiladung tamati tandung mas sia-sia. Biar kita lima di kai kawan kalau dua pasangan atau dan di bawah kaya layu. Lau rimba sarongki ilau rudunan pulau sarwana lompat tete malang atap bisa. Kaya dikate akunna. Terkale nisang-nisangku tangai sarak katampay na pileleno Mas
mase-mase nak dikka tona tondon nak rio-rio. Mario-rio tondokku, latang-latang tu manuangku. Di kumpung nak tang maluang bateng di gara-gara tang salinan aku dilondongi. Lasarin dan di tetelah kaya lain keluar rumunan bola saluana lempat tete malang tanpa disarang. Apa idang tempon di nenek kinang turan todoloki kada di sedan sarong jomai nenek todoloki lenduk kulendukan rengget kuyakan tali bayu domai tebalak kayan layu mengkaran dan dipudukku lalambang bula wamosa aburan lengko dinilaku latu nengka nak laku tebalak kayan lalambang nak laku tekai talutang kena fitul lambak dauna sedan nampak di tekeras sakiara laku rara tebalak kayan lain laku dende koi di kayu talutang kena kayu nembuah duku nentak di umaran musallallahu na amani mudoko-doko yona tamu petawanai anna sapek kina itap kemo angku tanggung po makasa ima abala kolong angku tanggung penintin ima aku lambu penatakan tuwa basay lako apa inang adaan na yan inaya mo inang bisaran na yan todomu bisara musyo say mo di situran tulanan ni mo di warwarara mo di rendian keren nito di palangak palandona sangka di parik dan palenia susia tema allo to temo ya tekula to marasan ulang rara na hindi daw rara arenden bulawan na hindi daw bayang di pasir urung daw lantian sura di pamatindo ulang malung bulawan na di rundunan puno ada anak di patete malang sangka na lanteran tekalua na parendan di bawah kayan layu penapatunan nang hindi kayu nen buah dukuk nenta di lumaran kala tumengkaran dan di pudukku lalambang bulawan mosa aburan lengko dinilaku lang tumengka nak lako tedong laatan nak lako kanai tedong dia ko yung randan nalangi dia ko palilean lulan ladi pakandeng ko yang ladi pakatan ni ko ya sabda yang uran nalo temu potongan di tolong salebo ia temu pokinande mu di patande yang lu mu di pakatan ni sambayang amulao dia mai amulambas sambalin mai nadoron ni aburakena naturu ia pangalalan na di dandanan deyang di batora suke dalane londong mamu sababa na malia ronde-rondena sadio namanya dedong sautangan alal jolo soko undi pampang dalam tangga natalipu papang rambah solana anda saya lekang naitasi kimetunan ng riway apa naku kadan nate demuranda puduk na kana elama patumbakan dikak lama duang tiapa kami tewai tak kilang batesa dan tak kioromi lau tiro ko sa pena mulak kitumanan niya baraningaw dan doke-dokena wala ko yarek de matasik botok na gura-gura ang nalambat pulek terong lambat tang-taman letek na tang tiyotok kanukuna ang nasalit ka na'y pangala na tunan ng lagpura manapa masikadang duli masirinti ka dalam kayo nalumba-lumbay mong linatiatin ni katimbang nasapik kibuaw apa na ko iya kanan na terong laran na puno ko na kanay lama patumbakan di ka lama duang tiapa kani apa mo lagi po tawangan di kolong apa mo lagi po taman di baroko tebang riu awal julu awak-awak kalang-kalang lasarambu lambak alalan letek kulit na padang ia mula mupo tawangan di kolong ia mula mupo taman di baroko kosa dia na ni maitero sautangan alalan mula mula ibu na tanete unteka mo kalando na buntu dan orang yang tanete kalendongan mo buntu pakulingan maya kanay moy namulok duri makarerang tendekan inang loka kaya lalep pangalako-lakuan inang tondok tanah patu ide tarik tikuran dan tanah makarikang lo jadi nalepong ambulan kosa dio na may tenong saut tangan alalan tobangoy saktioy tilende oy tikadamoy apa na po kadang na tenong rangga pudo kuna kanay iya tiyang
kipayang kiparak na boyoki. Ulambi pakan pasak datu to dio tamuan datu. Ulambi ni puleng iya pasak datu to dio tamuan datu pasak kasal lereng na. Pasak tintim saririn na orang-orang ang totopo kisimbongan to tangadia na naitonde maadita masulek kataulaan di. Unetik-ketik tinong ng batok-batok pamatok na. Ulambi ni puleng iya pasak datu pasak kasal lereng na. Nanay mong para ada bulong na hindi tedong ang natitali lang tekuli na padang sisiyo lang kapayang payanan na. Napatande niya lulong tumangaraputan lang. Napakakang ni sambayang hindi tumakapunan na. Ang nasa hindi tetondo ka natuto hindi tepangyon. Hindi tepangrampa abulawan na rante kanua. Na disurong tinggi o polisupalaan na hindi to siyarong daw balakyas surat. Kumuang anda kumataranak sangka lago tedong makbulwalog bintin kumakdandan palenian lago karambau natangla titololente ketangla tias sokambutu kote siya titololente ketangla tias sokambutu iya mo disuka sukarani di kararwani lantema allo tutemo napo sende na napulado kia tomendadian na kumua enna amo iya patirat talang mo sundong mo sakpa asurungan mo demogay mo tangamam maalo nang ina tangurak pambulu mata napalindo ukong anak aditampagayang napatutun koli-koli rarak kumong sumukiyanakan daw lagyan surat napamatindo ko lan balong bulawang mo iya mong tundan mali tenang maarugalog karambaw maasong mawisara tenang tangamati anak na tangaminete turiya ka na iya pinadisapi anak na nadipalele turiya ka na. Dan kita cuma nandua atau randuk kapenanian. Ia pinagpatan ni Masimatara ni patutun niya kombong atau belong na. Dan kita nasaraksa te puang matua. Tonaong ito palulungan. Namanya dipotong ni Masimatara ni patutun niya kombong atau belong na. Apa nakuha kadang natin ang randak puno kunakan na itong baya kami ang kinipotong ni Masimatara. Ang kinadipatutun niya kombong atau belong di. Ladi elak-elakan ni ko tedong ladi tadawangan-dawangan ni ko iyakan ulunggo tedong ladalak kutuk kuna layuk tedalak pak kalanda suki lapati pak kolako randalani lepas sendok kolako palelianuran kedeng ni atau maapuna-lanala lantangana tondong kuli ina tedong ladi jente kontanan at rondon lentampang batu meloli keden yang imangiri barati paliusai keden ni tola palututambang larante kanua tola palasa balatama lantanda ribolo kulit kamu tedong lapa pipi koya tamarante kalua lapa soyak kola kopalelean luran keden ni tola padedo katonan kalupungna tedong lapati di korko di paritik na lapalena korko posit na tanah kinin ni tuluning kadang narinhan di tolap oko ate na tedong kande na kayu kalan do na tondok lambak layu na pangalan to manarang paminakan to pande pakulinan to manarang umpas kalolo le to na pembabulan kinin ni to matangnya niya long kalung dia kalukumang murah kinin ni to mamani kalurong kurungan dirantang tambuko na tedong lana po pinamti ko tumaksaki, lana po tambak ko tumakdadi ang bati. Napuwadok po dua na tinong lipoton di Masimatarang lipatutong niya kombong tobelong na. Apalagi pegulo ko tinong, lagi palisu ko iya kanay. Apa makamban ni manisangan na tinong tangkulan di imanimpa gantianan na karabaw tangkudete. Apa luluan na ritinong sampa na rikanay ang kulan di ikadalemi. Tedong pudu tedong sang rupa bulunna tedong di pasiria ko iya pandari bolong tedong di pasitaranak ko iya tomak bara tarakakna kelen nito di palangak kalandona sangka di parek dan palelean na di gente tandira pasan malute di saabu tulakah pala tedong salek tedong di gara-gara suri ditampah darang
Ia pailo dari na pasiluan niya garangan na pailo kena rante kanua pasiluan ketutun ni tandong sia-sia. Tidak mau bonga, tidak lagi pasirondong kotosin dana bunga. Jadi dituranduk kapinanian. Tidak maharupa-rupa ya sangat susi ko ya bituan daw tangan alani. La ditiro ke paroko ki manne ke siok ki itan lubulina. Nakende kaya burana padang. Apo mau pa imas solanasang taporongko sama lele. Tidak mau todi. Kalau kungna suruh pindan ikutna suke bulan. Tidak di pasulo sandong lerante kalua atau di podia alam tandong mas sia-sia nasi arang rante kalua sisuluan tandong sia-sia. Tidak masukko. Tidak ada kau dipatakin di tanduk tuoreko. Amu digente ia tidak saabara ala rante kalua tidak maaf. Tidak samara malute di saat upang maloli tidak di pokalando samara ko di polamba apaong anak ko larante kalua na polamba alayo ko na to maarapu talang susia tema allo to temo tekuna to marasan tidak waktu tidak masikap pa ko pangito alang na inan na talo bulin na anak digente ya tanah alam. Baliang tidak paling larante kalua gini tola palu tutompa lampan dari bolong tola pausa balatama larante kalua napurapa ang buda pun buto seko papang tabi-tabi tay pasalnya hindi di palekot naman ng abanua tidak sampaw tidak maabulu sa lebu tidak dipapendek kalau rantai kalua jadi itu di palangan kalandona sangka di pareke dan palelean di kuana sundung anak na rantai kalua naupo sangka na tandong sia-sia susi tema allo to temo tekula to marasan sundus sapa anak tedong sa palembang anak-anak tedong usama wala udoko-doko yun atang nupupet tawanay inang anak-anak ya nenek mo inang bisarang na ya todowa mo bisarang mo siya soy mo si turan-turanan ni mo digente edaw te balakayan layok susiya te maallo temo tekula ati yang para latumingka na ala ko tongko na layok lalamban na ala ko pa kalando suki latumingka na ala ko to si tarana katongkonan to si saladan pa kalanduan apa laku dente-dentean ko daw te balakayan layo ko laku siri-siri ko daw te kayo talu tangke na pitul lamba daw na sedana pa di tokeras sa kiara tangko pa si bayo ko manitang bayumi tangko pa si dodo ko manitang dodomi tangko pa takimni ko manitang takimni bilang na inang tempon di nenek minang turan todoromi di luar rawat do may balakayan kiden dito di palangat kalandona sangka Tony Pareke dan Paknya. Tokona laiku seket. Iya tokona senga ada dina lain-lain tombong garagan na kuru bila kalle
duanna inde dao rara kamamaranna inde dao kaya ande reta malum mena gaya takke buku na sarapang apalah si sunda ko nene daw tongkonan mo isung ang pa kalanduan sino pakasaya kaya inde banua kapetinduan na inde rara kamamaranna inde dao kaya apa pangalatai sarika duka manggi kala kupo kada tendi kadi uleleanan kwelo humaroko kwelo banwana bubun nalo tongkonan a tombang kame gusti na tarimam de gusti iya lipo parande na tondok manarang ko paminakan pande ko iya pakulinan makenarang ko kada nene pande ko bisara tomatua na putaiman ito budaw lo maroko rate baluan na ambet uli natarima ambet uli mangura-ura pada dimo malole kaya garagamu apa korok londong ko lan pak rapuan petinti saungan ko lan isungan pak kalanduan napurapa pak rapuan orang kang maarko tanduko buwangi tondoko tanduko buwangi telu na isungi inde telu inang singa tongkonan inang lainnya isungan pa kalanduan malum melum mena kegayang takke buku koya na sarapang mupa korok londo pelan pa rapuan na potinti saungan ko tau buda lan tongkonan tondoko tanduko buwangi patalu korwemo loko mimaro reke tongkonan to bulala banuan na damba na tarimay papaa kiki kangalatay sarika duka tae kata pelelei manggi kala kupo kada tendi kadiulelenan kenang iya momangka na tatua kanene di ponene ketang iya momangka na pak dua mayang todolo di potodolo Allah niko ya tongkonan isungi ko isungan pak kalanduan orang kemarupo kaya tongkonan tanduko buangin banana ambe pasak tosi po lulungaw bura-bura to masapu salebu iya senga ada dinna iya lain topong garagana matangking ko nabuda ka pa apinandamu upakorok londong lan pa arapuan olo kumarupo papa apato rike lettenan natarimay endi isari kaduka tae kata pelelei manggi kala kupo kada laku siapa pak na tato to di garaga masuli to di tampah darang butu pailo jalo nangena pasiluannya to kurna apura di boko man kameng kara patamarante kalua to unisung lantandong sia-sia to kurna apura di boko tarimay dendiko Papa anak
Lettenan. Ia tiranda-handa lelena, ia tibayan-bayan pa atau dinganna. Maka duka lendo tamarante kalua tolo nangena to tunong nisong tandong sia-sia to kula apura di boko langat kalandona sangka reke dandan palelean to kula apura di boko. To di polondong nako pa arapuan. To di posaungan nako to maakapunan na ko pa korok-korok lang pa arapuan no kumarupo. Tokonan tanete basse iga kumpentungan ditontonan unisung-isungan pa akalantuan inang singa kurara inang lain na bulawan malum-melum menarara pakke buku na bulawan mupa sisul na sisulin nenek daw tongkonan lo kumarako watama lamunan Mama Alda inang senga arara inang lain niya bulawan tiga ragama sulit ditampah darang abu tupai lo dadimo pasiluan daragam olah kong marupo tambut tanah banuan na hindi to di pamamba daw palangka manikin na to di pamatindo daw sondong ang bulawan na kapetinduan na hindi daw to di pamamba daw lakyas surao na tarima ang Mika tokonan karas sige panuan na rakte ladi na tarima papa ana anti dan palolakan siarung daw te balak tayang tutun koli-koli rara daw te kayu nembuah dugo menta di bumaran pailoy-lo dadin na pasiluan niya garaganna dawan lo sa mondong lo budas sang banak-banamu tuna ulak ko bintentasan to natadonton ko suluh padang lapakorok londong ko lapitinti sarungan mu manarang niya paminakan mu pande pakulinan jadi mirandangan si tepakan orang Maroko rokko manana Mama Adesi yung paapulungan na tarimay Mama Adesi inang senga arara inang lain niya bulawan to di garaga masuli to di tampah darang butu la si sonda si sulle ko nene ilaw paapulungan mo pakorok londong lantau kamban inang senga iya paapulungan inang lain niya isungang pak kaladuan orang kumaroko lamunan banana indo apa kalau tahi sarika duka tongkonan dia lamunan tahi kata pelele ia to di pamatua lan tongkonan to di pamanu karurungan lan isungan pak kalanduan tongkonan ditimpa budak padangna di sio oming gulilingna tapupai manio banuna paling bunga jepe natarimay nene santika tanglamu isarika duka tay kamu pelele manggi kala pupukada tindikah diulelianan mintara apa inde babangan na rante kalua unisung paraya
lante liliina tandung kalonaran malum melum menagayang takke buku nasara pengelok pengaruh. Oh iya tuh di bawah ngantok. Banuana ambe Erika langan kondongan natarima ambe Erika kate tinduan na nenek mangan asangka kamamarana todolo lentenan panikuan na ditibusanan ide dao gayang na didadian inde dao sarapang tuli paturu-turu tumama dao palangka manikina di parok retoleaga dao sondo mabulawan na ambe Erika mumamay tongkonan mo isung-isungan pa kalanduan musonda nenek daw tongkonan lo kung maruko tongkonan ruko tumakke indo manne iya tongkonan lain senga-senga dari na lain-lain kombong garagan naku nila akalle kalian tiranda-handa ilana tibaik-baik pa atau di mana naisan torang dalangi napilele to mambela naisan to makuli putih nata ranak kia to maamata dara tangalapa isar rika tongkonan papabatu manggi kala kupo kada tendi kadiuleyanan nape tindoi inde rara adipurara nama mai inde bulawan bipo bulawan nolok maruko kona rekke rarung banwana lai rarung natarima ne ban inanga senga korara malum melum nenarara takke buku na bulawan manggi kala kupo kada tendi kadiuleleanan mamai koya tokonan isungi ko isungan pa kalanduan pailo ilo dadimbo pasiluan niya garagamu patalo korwemo papa ko mate-mate mula kumaroko tokonan lako padang ngiring ambe buni kenang iya memangkan apa tua kan nenek di po nenek ketang iya memangkan apa adua mayang atau dolo di foto dolo lam ketindoi ko ya tontonan lam mamai ko ya isungan pa kalanduan muka koroklondo lang pa arapuan lok maroko bukti suso banuan na ano iya tongkonan tua isungan pak kalanduan tongkonan sengak dadinna lain kombong garagana di sio minggu lilingna ditimba murah padangna natarima kado lo memang rokok lu taman na pondok lu taman na gereja sesadoke seria dolo taman na toko oh sundu sapa na tongko na sa panlimbang na isungan pa kalanduan sundu sapa na to si taranak tongko na to si sawadan pa kalanduan apa tangku pasi bayu ko ni manitang bayung ni tangku pasi dodo ko manitang dodo ni tangku patakin ni ko ni manitang takin ni apa sakpa tondok riduka ang kulang di kadalen ni kukuha ke makarang niya tumating kilo matuladan ni kung na ipakaray na naiyang kumoloy min na ang kuoton ni kaluku pasake kumalemati tuwa malemay at tapada masake mairi sa lipapan solanasan
pada motor semangat, kamu mau ambil toh. Sanksi makam pembutuh na malik manimpa tadi teka borok kita lebih katabe rekote pasirian na tandung sea-sea lama palidan rekote balaran nampana tandung kalonaran belan na makam pembutuh na malik lako hindi daw to di pamamba pada suka bodaw palang kararak na daw sondong bulawan na daw gorang balusun yang betul sanksi turusan na selfie tulang allo lambai sangala Rampamin tanda malik turun kaboro lako asnelian lalu lako kilantang lapapatan ki asnelian karampon tanda buktumi kitibang mak bulololong reke kirande maau tang kelesua. Iyo tabe bati kakatang lama lilu belan na si turu to pangaruki to ko to pipali supala ko tay apa jong to si turu suke malotong na dari apa to tay padilambi ulelean do bite palakayan ya moto kumuha ko laning kara papa lako suke malotong na to bisa dari susi moto bati kakatang lama lilu gelana tempater catat yang te surat jadi susi moto data putih rampan nih data to bipangi gelana susi moto makamban te tangan di lambitna manimpa te mai tangan di karatuinna. Ya kenini katonan basse jadi totemo aku mata sakit ke jona lini belan na ya tu lini ya mo na ni tau sirari te lini ke di belo katonan ni ya mo to totemo la di banda tasik ke jona lini ya tu lini perbatasan antara Parenge ya te tambah darang dininari itaw tananu kung natulolo sama doon tayo jadi perbatasan Parenge Taparan Parenge Talion Malesok Kapa perbatasan Parenge Taparan Parenge Bukayo siapapun bingung mo Marangan na Pororong perbatasan Parenge Taparan kaya Parenge na to sangala di ko yung pukade basta kakanda basta din na basta tangana malirak ke Talumano perbatasan Parenge Taparan Parenge Meriali malirak ke Kaloare perbatasan Parenge Taparan ano ko pangso barana batu pangunusaru kaya Parenge na tuwanandan kaya Parenge na pangunusaru ya tu Marandan Maler ke tambutan na meeting batu do butulabi perbatasan Parenge Taparan Parenge Pioman batu ya te Pioman na gak do Parenge Pioman
kuapi, waktu nani itu kurambu, di pokada to jomai kumua tolbangara, ya te tolbangara, ya tona tololo, kurambi pa, sisemba pare to, sisemba pare to, jadi, tolbangara, rantai tangan tondo, upo motor. Ya siya aku jelaskan gitu Belan ayate banga Sambira ya si baka daling niya mo ton nanu Kumuha benna buah apa Ya te buah apa Mare ko banga Roko tandingan Buah surakan Buah karomeng Buah baroko Buah buri Sama ya to buah ni itu mare ko Ona ni pasiwamo kabuli buat takari aku salaan jadi apa ya tu buat mare roko buat ya tu mare roko tanya lili bisa ditahu ya tamak kompo makarua no seke lata pokada te lili kaya na bisa dite pero katonan tujuan na lili sirari tahu tuku lili pero batasan jadi pero katonan ni Susi Dakura, saya makatemo, kaya na upo, siya te kamelon, belan na rata madara, nakotoko kurwa, o susi te, kakui, lili na tanirilampon susi te, jadi, ya moto tu keterangan, upo kada laku kita bagi masalah nasan. Pana motor po apa sakit, nalanjutkan anakku tujuan na, lalan nada lantai tondo. Ya, tapi kalau kita sudah masang, tapi cara bapak tiba-tiba ke dalam kebesaran yang kita nuk. Betul. Teman-teman makin ya. Toma kula kita mo bagin ya. Toma kula lian tiruan ya. Toma kula siapa lian tiruan teh. Toma terke karapa ya. Tomater ke Kalembang ya? Tokonan layu ke seknya? Layu dumbolo tulung ya? Tokonan langan Topararat ya? Bunga ban nih. Memang kau ada teh. Ketua Hakim Pendam itu. Bebek sepuh mi dole teh. Ketua Majelis Silon Tombang ya? Maga ulangan Silon no? Majelis nanti sama apa ya? Pendeta akibat deh. Agak mati ni saya. Majelis
Ito majelis keputusan magang nanti bisa majelis nanti seberapa ya Pak Jamaah aparatnya Pak Lurah aparatnya toh Pak Kapolsek Pak Babinsa protokol pedagonya tomak dolannya tomak dolan ni siapa tu tomak gerakan tu ketua mo tomak gerakan saringan mo tomak sunting tu si puto te na pukala dito men ano men mamaji militar te nene ada sertika apa agresya nene lucu ambil jalan apa dirisa Mama Asia Bungi Rodney Ambianto Mama Ananda Nenek kedua Sunleo ambil dia mana? NDA Nenek Indonesia Papa Alia ambil reta ambil ayu ke no bunga yo batur kata malilu makam to parin tadi nak na di salam tu Pak Dusun teh Pak kepala dusun ne ya siap buka deh RT ada dua ya aksi ini
Tabi, nama dulu mau kesali gitu Pak Dewan nih. Ambil rame, ambil hati ambil Bandung ambil aku kalian jangan marah Kapalah. mantan Lembang apa nanti? Bapak nanti Bapak Lola Pak Lura-Kura Bapak Sony Bukan kanina sama atang Cidiro ko te. Ini narato ko meron tayo Papawalan ambil datang ke para Robetina nutun Bapak Lewan Bapak Leo sumber may kani sama darut Bapak Leo Bapak Ani do meron tayo ambil anti sumber may palangiring Paparo ng lamang kane. Ambil narante. Pak dekorasi Pak syuting Mas suruh Mas suruh Toma apa lagi Amerika 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 Amerika
Benny, aku dan ini nah. Oke Pak Benny. Mamaling Apa tanya? Salam sama Pak Kepala Dusun James. Apa tino Salam semua jajarannya. Oke Pak James lagi bertugas ini. Om Ben. Nenek na betul na may apa sa to? Gori ya. Nenek na sa may rantai po tayo kung sa amin nani. Nenek na sa grupo Ya, masih ada rombongan satu. Tinggal PKK yang akan. Tanin doon ng tomate. Tanda ambil nanti jual tubay niya. Tanda Indo ng jual tubay mo nanti. Tanda ambil no. Nenek kumpul ni Simon tu di sana ni Sino tomate te tanggung tambay la sa musibita ya. Oh, kira itu. Oh Indo. Tanda sino na tomate jo tanda ambe. Te tambay la sa yo. Kenapa guys? Makan, aku lang. Anak tomate te gitu ya. Dilan na so, puti. So, dilan. Salam sama adek Mama Lola, sama brother Linggi juga di Lumbung Mampit. Salam adek Pak Benny. Lola. Halo. Om Ben sudah bangun. Om Ben sudah bangun, sudah nonton kah? Iya ini. Kami semua di sini bersaudara. Oke, iya. Ya. Salam sama brother Linggi. Oh iya, ada. Brother Linggi. Pak Hubungan Tanete. Sun Lumbung A dulu Mampit ya. Ya. Pak Lura, oke Pak Lura. Om Benny baru bangun. Baru pagi ini jadi. Sumalangga, ini alangkah sudah ini. Oh, udah Om Linggi. Kita bin. Ya botak. Neuban. Yo, susi itu sama Salam sama Polola juga. Polola. Mesinnya. Polola, salam deh dan. Oke, salam. Oke, ya. Oke. Mantan suntera dulu ke Sumotong no. Kepala dusun no. Dia berketami, Be. RT no. Dia mau tami. Udah mau ya, cuma Dia mau ya? dia lah tama. Oh. Semua kementerian saya sangat Oh ya, sampai Rumput motor. Sinta Takadan. Salam dari Timika, Sinta. Oh, Oh. Anak itu. Oh iya, dari Timika le. Oke, Sinta. Salam sama Pak Lura, Taparan juga Ya. Bro Sandi. Torinding. Ini Sunday, Bro Minggu, Sunday. Minggu sa Sunday. Bapak Asnil. Nah, malamnya yang patut kulitin yang kulitin orang dua, nak nampak. Woi. Bagaimana Pak Dusun?
Oke, baik. Oke, Pak Dusun lagi gacor. Oke, anaknya Papa Diana. Anak dari Papa Diana. Oke, Palibunga. Dari Jonapan, Palibunga. Iya, lalu pati pelayan. Weh, dia lagi. Ni sakta tu anak tomate. Lah. Saja dia itu turun Dia lah kalian, kamu lihat deh. tabak rombong. Dia lah kalian ya. Guys, dia lah kalian ya, oke guys. Dan indan ako muray alay. Indan ako muray matolo. Alay ay. Hey. Oke guys, inilah ibu-ibu PKK. Diamo. Di Rompurala Sunanna. Oh, ibu PKK. Oh. Di Rompurala Bamanganda. Malulung orang tinahula. Naponalan siya ranto masoladua. Bago ka lahil layo bisa turumat bantala-tala. Undang imuan na santo dingan. Uru yang tumatindo bigayang lasang samaran. Kawangan. Nih, kasih. Kumpang ruko katampusan nawasiya. Cantik nasa buat dia. Tunatai mo si Reruhan diri di kurang dan padang di tamparan. Hukum ini karapa pandangan tengko si turu anak datang pagayang bongso na kianakan inde dao lalu si hosok sula inde dao rara mengkalatiku. Ada ibu palambukan kila. Iyo. Una malino ka tumarubong. Oh. Tong dari patukan ng murang buah pindah selarok dosan kayo nakna. Si kuhantun nararaw, si tambantun naralusan, si tundan anggan nararamakambang magalimakna, si tundan indelong koroy rara, Nah, indah melampairu kamu. inde desimbolo memanik. Made tiang kami lambing, made tikilang panda rumah atau paunganan. Unggaraga misangkit diran kumumbong misang tiang karang. Si taranak mita binna dapo solatotan nulalikan. Napo hurungi pulek dia pasompul lukna napo hurung bendau dana lantai ada di rundunan buluh. Adna banda umpama kasabun turengek nararamakampan sulabuku tang si peaderan toal loang ina. Di patas ini buku tang si peaderan mempan somarana padan dari sana. Lantarik tikuran dan na tiada di rundunan bulu kumua na odak nalmandun dak natikan dai-dai. Apa yang memandang siaran na pandang membalayan na. Naman dak waria makaray na ilang baru-baru na ilang lantang tau lambi. Soba di tagarin na ko makraputalang. Inde inan mangka di pesisi sinuanan.
langan di tanan di kandang rema uli langan di mata-matai lola langan di rando-randoi gayang lana naim mainan kada malik sapatinan nari sarate mai tarung bulawan nalolosukan daurena maka ni anak-anak na tambagayang bong sunaki yanakan inde tobos yung igna tolong magpasarongan. Langkah kamu. Lipa malu-malu deh. Saja kami itu PKB melayani itu PKB. No, PKB layani itu PKB. Madono kok. Madono kok ai. Tarapak soal nasang sama pirangi. Karena waktu namo laku pada apa te ulu teno dama dokona layu. Ya to dokona layu di po ada na di po pemali pemalinna. Di nini osiktan na masiyang keren ni lindo susinna susipote tatingay totemo pandari bolong. Ya te lalu dokona layu rokoseke landa tarima rara. Mare komai di tarimai. Jadi luruk ko tumakke papabatu lana tarima banne bena yate tomate nararai tokko na layu yung may tumakke tobu tuyo may tumakke ke tomate bay nilo upo mo tuyo na tongkonan kupada pato ukuma kada buang pasakit. Oke guys. Oke James. Ya, bagaimana? Pada waktu pemina ini Capek sekali. Ini mungkin rombongan yang terakhir ini. Lamba kami itu kasih pada pulau ini. Robert Patandianan.
bila bulung tiba aku Mataram bila live langsung iya betul. Iya, iya. Mama Tirsa ka baju putih. Kalian nabu datang baju putih bersama Mama Tirsa. Mama Tirsa. Oh, tahu ya Mama Tirsa, iya Mama Tirsa. Mbada. Itu kakak ujung. Oh, ya di ujung. Itu bapak-bapak. Siap-siap kape-kape lah mampir. Dalam peruk kamu. Udah siap kaya? Baik. Oh, oke. Oh, kebindo. Ini nangasing nga agayangan na tintondok. Inalain niya buwanina pangaleon. Si songa simbolo mamani. Si solon lokoloy. Bisa ini kamu tinggal dulu. Adek, kawe kaya. Hey. Si sangadan pemaywin na po ang tulakapadang. Hey, kabe. Si kalapa paraya burana padang lumpa na pak panaungan. O isir kalau sorong isi tamat dia. Anda amo terus. Yan mo kawanda ni pa. Tiro minuka ia simbolo mamalik. Manta mandela di lokol herara. Iyo, siapa dulu dengan dia? Ya dong, Pak. Oke Pak Dusun. Kau Malik, kau simbolo Malik. Kau mata kau
di ipangimtimmu. Pada te imam makarunmu. Muta dioi kale. Musirung lan kapitindoanmu. Mate mane. Pailo butuna. Pasiluan kadul kanda. Pailo matanna simbolo manikilan karampuan bulok. Pasiluan niya pentirona kolorana. Ilang pelan pangatang lagi. Untiro toding ngana abitang pagayang. Untuman taruka muane sundung garagana. Woi, maju Pak Konten. Nyala Pak Konten. Weh, tumpul-tumpul tumpul-tumpul ibu yang mister. Ya, tumpul-tumpul ya, mi tuku-tuku ba yun, mi? Lesson naman ito. Okay. Yeah. Tututu dito, lesson naman eh. Yeah. Weh, ya yang betuku tutup di bayu mi, lu siapa Nina? Pakai lusuh tuh. Iya, nanti lu lagi. Weh teman, kalau ada tutup itu.
Tutup berarti rupiah makan orang oke. Ya. Yo. Beda kalau mak tambah. Masih ada mau. Yo, masa ini di pinggir sini. Kenapa itu? Monedar. Monedar, lumayan ini ke pinggir sini. Ada isi. Wah, masa ini ke pinggir lain ini. Oke. Mas. Wah, ini sama aja. Oh, iya. Wah, Ya sudah di jalan-jalan tidak tahu kenal toh. kan dari. Mate, vale, beritahu Pak Ombe ni. Kami usin, masa pelayan ini. Beda kopi bisa ya? Bentuk ada kopi bisa ya? Benda sempit bisa. Anu cangkir. Saya cangkir. Itu nyir kopi teh. Dan cangkir. Hindi dah kat bini ni nak. Hindi dah kat bini nak. Ben nyempit bisa nyempit. Apa teh kopi? Kopi. Kopi dulu pelayannya. Kopi. Beda tak kepada ini ya, sekarang tuh. Oh. Pelayan kopi dulu. Om, minta. Oke. Yang bituku, lepe-lepe itu barang kami. Natiro rupiah makan orang oke. Oke, dessert ke kolanan. Halo, kata-kata dulu. Nah, Foto dulu, Pit. oke. Teh dulu. Teh. Belum. Gomay pira. Menden deh kau. Ya tuh mana lagi nah? Apa tuh saya? Satu, dua, tiga lagi. 1, 2, 3. Saya bisa kan juga. Oke, ya. Lagi satu. Oke. Oke. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Daya. Ah. 1, 2, 3. Oke. Ah. Belum. Ya, 1, 2. Sampai dah sore. 1, 2, 3. Oke, ya. Mantap. Na bungkot na to dep kaya na bayas ano na nabasule sa oda ko ya. Nakaagi mo le. Itu saja semua. Waktu kita sekebarat masih kita datangi termasuk penang kamilan mikir kamilan biasa kita Oke, Pak Dusun. Rapo migrasi Pak Dusun. Bergabung juga. Oke, ya. Kita yang melayani Ada yang mendarat udah pesan kiri ini ya. pesan lagi para itu para. Oh iya. Ada di sini ada kolan lan. Apa itu kopi namanya? Apa itu kopi namanya? Kopi na bayas sa kota dulu. Kota. Syukur dulu apa orang? Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Wait, alam mo eh. Nah.
Kita wata-watongan tuh Benny. Ito, masa? Langsung nonton. Weh, anak gua hai. Mate balik ini dusun Pak Dusun. Oke lah bro, ini kita punya kegiatan di sini. Iya. Anak gua mate balik Pak Dusun. Sudah untuk menghibur capeknya. Woi, ya di sudut. Ambil gaya dulu, ambil gaya. Ambil gaya, iya. Oke. Cantik-cantik itu kita. Ya, bisa ambil gaya. Oke, Buddha daya-dayangan Pak Dusun. Buddha daya-dayangan Pak Dusun. Kata-kata dari Pak Dusun, wah mana Pak Dusunnya? Foto dulu satu kali sana. Oh iya iya. Foto dulu Pita, foto kali ya. Di depan itu yang perkembangan kok. Halo lamba. Berlambak-lambakan guys. Coba di kursi deh. Ya. Tadi tuh ada Satu, dua, tiga lagi. Ya. Dua, tiga. Oke. Mangga ya Pak Kidung. Maju-maju ya, terrapat di dinding. Itu kubu lamba. Oke lamba. Iya. Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Oke lamba. Oke, terima kasih Iya. Lamba. Oke. Foto bersama PKK Base dong. Iya. PKK Base. Foto bersama. Wih, foto bersama ku dito yo. Sudah sama tuh. Ayo. Kak, 2 orang kan dulu sama Iya. sini nak sini. Sini kan pasti. Ah, Papa milih kita doang. Kita semua nanti 4 orang. Maju-maju kursi deh, Ming. Supaya terang-terang. Ya, oke ya. Satu, ada pada sini ya, oke ya mantap. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, terima kasih. Ini bukan siapa sih? Siapa HP dipakai? Enggak. Kasih ya. Ini Bang. HP-nya itu. Ini langsung. Kasih HP. Langsung beda tuh HP. Bisa pakai ini. Pakai baju begini. Ya, depan dulu. Tak usah kantoy deh. Kamu dulu ya. Begini mana perbaiki sama orang. Ya. Oke. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Ayo adalah. Pakai ini. Pakai sendiri jadi. Sendiri? Tidak. Lutu nah. Oh, binde taruh ambil lagi teh. Halo. Maaf kok. Hindi piti naman ito pernah sangye. 1, 2, 3. Karempon pisan eh. Tanda karempon tem tende. Ayo adalah. Ayo cepat. Ayo amin. Terima kasih Pak. Oke. Halo cantik. Dorong Kak Dela. Oke Dela. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Gini. 1, 2, 3. Oke. Ayo Tante Ermin, ayo Mapika. Mama Pika toh. Ayo Mapika, ayo. Ayo, foto santam ayo. Oke, 1, 2,
3. Satu lagi 1, 2, 3. Oke ya. Aman, makasih Ampit. Nanti Ampit kirimkan ya. Oke. Sini kamu. Mau di situ juga. Apa? Sabar dulu, kita dulu saya putih. Kamu dulu kakak cantik. Iya, ya. Oh, nanti ada uput sagiri nanti. Onda, ibu di depan. Pas. Oke. Itu kan sini kan kiri kali. Kan kiri kamera. Kan di dulu. Ini dong mereka nama ramaro. Ya baca lu ya. Pak cantik kan kayak bolu. Jadi iya sih gelas kosong yang apa sini. Sini sedikit, sini. Oke, mantap ya. Keren sih. Satu, dua, tiga lagi. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Sabar. 1, 2, 3. Oke. Nanti dulu baru kirimin. Saya tidak pakai sendal. Saya di palen. Banget, tidak menjauh. Tidak Ya, miring sih. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ya. Oh, ada budaya lantai ya. Oh. Kasih nih selendang putih kena dia pakai. Siapa saya? Iya. Siapa punya nih? Oh iya betul. Nama saya Sukta. Baru masuk. Oh, toh. Sini kami Kak. Oh ya, apa gitu? Sini kok dia juga bisa. Aku dulu Sini Mama Kinaya atau anu? Kinaya, nani seimbang ya. Makanya sini. Boleh kalau dia tidak bisa anu. Bilang nyampit. Oke. Ya. Ya, betul. Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Targa bergaya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Iya. Tirok silakan sepakaruan. Tepa. Mobil lu baru Sendiri dulu kan aku nah. Iya. Maju sedikit dulu, maju sedikit. Ke depan sedikit. Oke ya, mantap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke ya. Oke. Ayo udah dulu. Masih apa saya mau cantik. Maju sedikit. 1 langkah ke sini, 1 langkah. Ke depan 1 langkah. Betul lah. Oke ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Kita lagi dulu. Salam juga buat semua PKK Baset, Tombang, Lentenan, tanpa terkecuali kecuali dari Beni. Oh, dari kata Beni. Kata Beni. Ya. Kami cantik hari ini. Wah, cantik semua ini. Iya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Biar 3 bang kita. Main cerita si foto. Ayo. Ayo sih. Si foto. Si foto. Sangondo kita onanya. Betul. Ya. Eta si foto Saya lihat kan kayak si Tiro kumana si kamar dengan dia. Oke, 1, 2, 3. Tahan kok, Kek. Tahan, 1, 2, Anu kalau 3. lurus ke sini justru. Ya. Lagi. 1 kali begini. 1, 2, 3. Oke. Aisyah sendiri dulu kan. Payu. 1 kali. Maju sedikit.
Ya, mantap mau. Oke. 1, 2, 3 lagi. Oh, sambil ini ya. Ya, live. 1, 2, 3. Oke. Ya. Lalu bikin menonton toh. Ya. Apa HP? Saya punya oke. Ini. Sedikit lagi Kak, satu kali ya. Sini mau serius. Sini biar. Tidak masalah coba. Dibalik tuh kamera ya supaya. Oh begitu? Sepeda kelihatan tinggi kan. 1, 2, 3 lagi 1, 3 ya. Sudah kan tidak Pak misa-misa. Nah, so, lebih bisa kamu? Iyo. Iya, lebih kayak bisa. Sudah ini? Sudah nih. Oke. Sudah kan? Oh, satu dibikin tadi lah, biar nih. Tidak apa-apa. Iya. Sama punya deh. Kira. 1, 2, 3 lagi. Ya, sedap tuh dah, Le. 1, 2. Tahan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke ya. Oke dah. Nanti Iya. Oke ya, mantap. Iya. Makanya saya kasih tahu biar. Kalau baru nggak pergi kemana sudah guys. Simpan di hotel dulu. Habis ini lambak. Karena bijari karena kau terus lagi. Para pelaku dikeluarkan tuh anak-anak satu Makalino ganti baju pengunjung dari hukum baruan nanti tumak pilih iya. Wih, ada sawer masuk 500.000 rupiah air deopit sama Benny Italia. Pro. Oke, terima kasih Bang Ben. Oi, dapat saweran dari Om Ben. Oke, grazie mille. Oke, Bang Ben. Beri fratello, kai. Tangke buar kalang sa tatur ko kay durian. Para pe tondong pau makan di Banua. Oke. Kola-kola. Ya, kan di kola-kola lamba.
Di sekolah-sekolah. Ada balik ya, mau pakai tamu kantung ya. Kalau musiknya dalam Mbak. Om Benny dari Italia ini sudah memantau. Dolce. Dolce tapi ambil. Si vediamo dolce. Gak mau ya? Ciao Bella. Bulayang Pangidiran Rara elo Rana. Kasih lagi siap. Oke, Lina, ramai Om Pi. Oke, Lina.
si baru ungrira rasole yo satu mo orana akariwato lalalana samane Oke, Jimmy Adong. Terus Silaga sudah. Terima kasih Om Ben, terima kasih sudah masuk, terima kasih berkatnya. Oke, mantap. Oke, semoga Om Ben sekeluarga sehat-sehat selalu, rezekinya selalu tambah banyak.
lelan di tambung na lobo lan di banyan. Napa pindungin do na nasembe kunda hitama. Oke, baik, mantap. Buatin dok. Yone na sembe Mesti dia dekat tu barangnya teh. Sama dasar sana mau badong. Pwede pito na suwapua to na tadong ito tumampata. Sa undeme pa kalian na sumarro indo na rita o menda diyan na. Pakalolo niya. Pakalolo ya. Oh,
Oke, terima kasih keluarga. Oke, kita istirahat dulu ya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Om Ben yang ada di Italia, di Milan. Terima kasih banyak. Semoga sukses terus dan semua keluarga yang jauh yang tidak sempat hadir. Nah, semoga sehat selalu. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih.